At this year's Game Developers Conference, Google announced a new gaming platform named Stadia. It's different from any conventional game platform for the simple reason that it's not a specific physical hardware, it's a streaming service. That means that the players are going to have the possibility of playing all Stadia games in any of the supported devices, which includes mobile devices, Google Chrome browsers, smart TVs, and Google Chromecast. Google left a lot of unanswered questions, like what games are going to be available for Stadia, but we know that the machine is going to be probably more powerful than the actual PS4 Pro and the Xbox One X. From day one, there's going to be the possibility to stream games up to a 4K 60 FPS resolution, but that will require a 13 megabytes per second bandwidth internet and a 25 megabytes per second bandwidth for 1080p 60 FPS. For now, Google just announced a couple of good games: Doom Eternal, Assassin's Creed Odyssey, and Rise of the Tomb Raider, and Google assures that there are going to be plenty of more games. For now, it's rumored that Red Dead Redemption 2 and Skyrim could be also in Google's new streaming platform. The only hardware that we've seen from Stadia is its own controller that comes with some interesting options, but you're also gonna have the possibility to play with any USB or Bluetooth controller. Some things that we don't know about this service include the price and the release date of it, but Google announced a new Stadia event on summer, so we're expecting news from the big company. Hola, somos la Pilar y el Roger y les vamos a contar lo que ha sucedido hoy en Madrid. Dos hombres ancianos, los cuales uno de 75 años y el otro de 80 años, han robado un banco por segunda vez. Hoy se han llevado 45.000 euros y la otra vez se llevaron 35.000. Las cámaras captaron cómo entraban en los bancos y entraban amenazando con armas de fuego a los trabajadores y clientes, y entonces conseguían robar el dinero. La policía entró donde se alojaban los dos hombres, y cuando estaban registrando en su casa se dieron cuenta de que no solo robaban bancos, sino también móviles, televisores, entre otras cosas. Hola, som l'Héctor Maraver i el Ferran Rivera i avui direm una nova notícia a Catalunya. La candidata del Partit Popular de Catalunya, Álvarez de Toledo, amenaça amb tancar la TV3 si no reflexa amb els grupos de la societat. En una visita el diumenge passat al migdia a Sabadell, Álvarez de Toledo ha reivindicat la neutralitat de les institucions de la televisió pública perquè es fonamenten en recursos pagats. Entre tots, ha afirmat: O TV3 és de tots o no és de ningú, en el sentit que això s'hauria de tancar. Ha resumit la candidata popular, que ha assegurat i ha criticat que hi ha presentadors i col·laboradors estrella que es passegen amb els llaços grocs i volen una televisió que sigui de tots, ha remarcat. El jugador de cricket australiano Philip Hughes ha muerto hoy en el hospital de Sydney, 2 días después de haber sido golpeado en la cabeza por una pelota mientras bateaba en el estadio de la ciudad australiana, informan las fuentes médicas citadas por los medios locales. El deportista de 25 años se fracturó el cráneo y sufrió una hemorragia cerebral. Fue operado e inducido al coma para aliviar la presión en la zona afectada, según la agencia local AAP. Los médicos del Hospital St. Vincent de Sydney han anunciado su muerte después de que los familiares decidieran apagar las máquinas que lo mantenían en vida. Hola, bona tarda. Avui estem en Telenotícies Vespre. Amb Roc Cruanyes i jo, Ot Molinó. Avui us explicarem l'apartat del temps a Catalunya. Avui dimarts, dia 26, el cel està serè o poc ennuvolat en general. Si bé de matinada hi haurà núvols bassos al sector central del litoral i el prelitoral, i la depressió central i el vessant nord del Pirineu. No s'esperen precipitacions, temperatura lleugerament o moderadament més baixa, tant la mínima com la màxima. La visibilitat serà bona o excel·lent, amb algunes boirines fins a primera hora del matí, al sector central del litoral i el prelitoral i la depressió central. Fins les primeres hores del matí bufarà vent fluix i variable, amb terrals al litoral, tot i que bufarà gregal fluix o moderat a la meitat est. Al centre del dia s'imposarà el vent entre fluix i moderat, de component sud i est a 10. Al final del dia el vent tornarà a quedar fluix i de direcció variable. A l'Empordà bufarà tramuntana o moderada o forta fins al migdia i afluixarà a partir de llavors. I fins aquí el temps.